озод будан, озод иброз кардани фикра андешаи ҳар як шаҳрванд ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст ва ҳар як шаҳрванд ҷумҳурии Тоҷикистон овобаста аз синни солаш метавонад ибрози андешаи худро кунад. вале ибрози андеша хуб вобаста ба ин ё он ҳолату вазъият باید با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در چارچوبه اخلاقی و فرهنگی خودی شخص اینشون باز قرار باید بگیرد. از همین خاطر وقتی که یک شهروندی جمهوری صاحب استقلال وقتی که مراجعت با کدام یک شهروند دیگر یا اینکه شخصان والا مقام منصبداران بلندپایه میکنند باید بدانند که وای چگونه طلبات و قاعده های خود را دارد. البته یک شهروند آزادانه فکرش بیان کردن جای بدی ندارد، لیکن وقتی که وای با یک لحن درشت خب با یک سخنان تحقیرآمیز این کار رو، این مراجعت رو، این فکررانیش رو انجام میدهد، این باز با دیگر سندهای معیاری حقوق قانونگذاری جاری باید که معین کرده شود و هر کس وابسته به ابراز اندیشه خودش در چارچوب قانون باید بهاگذاری کرده شود. البته در کدام یک ابراز اندیشه و مراجعت که وای البته بیننده و شنونده میداند، پرده پوشی او را میبیند، در اینجا ساکنان شهروندان دیگر بی‌طرف بودن نمیتوانند، از جمله ما نیز که همچون استفاده برندگان فعال شبکه ها یا که بیننده های چی تلویزیونی یا چی شنوندگان رادیویی نمیتوانیم که آرام بعضی درشتی ها رو، بعضی دروغگویی ها رو، بعضی تحقیر ها رو بگیریم. به همین خاطر یکی از شهروندان ما عبدالستار پیر محمدزاده خب که زیاده از 17 سال میگوید 18 سال میگوید فعالیت ژورنالیستی روزنامه نگاری داشته است، راوی رادیو بوده است. آنگونه که او خود را معرفی میکند که در 18 سال فعالیت کاری داشته و در نظام تحصیل بکالور خوانده است و ماجستر خوانده است، کمتر با همدیگر مخالف می‌برند. معلوماتی درباره خودش داده نظام تحصیل بکالور و ماجستر 17-18 سال پیش که در تاجیکستان پیدا نشد و کمتر نظام نوتر است، همگی بگیم یک 10 سال می شود این نظام بکالور و ماجستری رو. لیکن این کس نمیدانم از دوره مکتب خوانی با کار و فعالیت شروع کرده باشد یا که از کورس 1 2 3 اگر باشد. پس سوال به میان میآید که برای چی در دوران خیلی جوانی با کار شروع کرد، راوی رادیو بود، اینقدر پخته رسید، مگر او پروفسیونال کار خودش نبود که امروز در فعالیت کسبی، در فعالیت دوست داشته خودش کار رو پیش نمیبرد. خب امروز با یک فعالیت دیگر دست زده است، با فعالیت تکثیرانی. این خوب است، لیکن اگر این شهروندی همشهری ما اگر در روسیه می بود یا در امارات متحده عرب می بود یا در یگان کشور دیگر می بود، در امریکا مثال، مگر وای آزادانه می توانست که غیر قانونی تکثیرانی کند؟ غیر قانونی تکثیرانی کند می توانست؟ البته نمی توانست. خب اگر قاعده حرکت در راه رو ویران میکرد، آیا با او بوسه زده آغوش گرفته جوابش میداد کارمند پلیس؟ البته نه. خب ژورنالیست که هستی، آگاه که از همه کار هستی، نمیدونی که در جای ناموافق باید که مسافر نگیری، نشینانی و مسافر نفراری. نمیدونی که باید در شرکت های مخصوصی با فعالیت تکثیرانی نگرانی شده
бояд кору фаъолият бибарем. хуб ин дигар масъала аст ки вай сатҳи зиндагиаш чӣ гуна асту чӣ гуна автомошинаи корбарӣ дорад. мо ба иш ки кор надорем ба сатҳи зиндагии аввали каси дигар, лекин барои чӣ ӯ ба сатҳи зиндагии дигарон дахолат мекунад? магар журналист рӯзноманигор ки аз босаводии худаш, аз ин қадар ҷаҳонбинии васеъи худаш, аз шӯрнокии пешрафтаи худаш талқин мекунад, таъриф мекунад дар видеороликаш, магар ӯ намедонад ки боз чанд зинаи дигари муроҷиат аст то ба он ки ба сарвари олии кишвар бикунад. агар корманди бда ӯро ғайриқонунӣ ҷарима карда бошад ё ин ки таҳқир карда бошад ё рафтори ғайриахлоқӣ карда бошад нисбаташ, пас озодона метавонад ки ба телефони боварии вазири корҳои дохилӣ аст, телефони боварии намедонам мақомотҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳо ҳастанд, метавонист муроҷиат кунад. аз мутаассифона чунин нафароне мисли Абдусаттор аз душанбе нишаста адреси як лаънатии мухолиф гуфта худашро ки тамоман саводу шуур надорад дар аврупо дар ким гиҷо дар уҷа фаъолияти мухолифӣ хича мебарад, адреси вая меёбаду ба ӯ информатсия медиҳанд. чӣ гуна ки мо дар силсила филмҳои хиёнат дидем ки чӣ гуна чанд журналистони дар аврупо буда маълумот мехариданд, ҳатто аз байни донишҷӯён истифода мебурданд, дигар чунин қабилаҳо адреси онҳоро дар аврупо меёбанд, гӯё ки дар шаҳри душанбе суроғаи он мақомотҳое ки ба онҳо бояд муроҷиат кунанд, онҳоро гӯё намедонанд ки шабакаи фейсбука истифода мебаранд ва ҳамин тариқ ҳам худашонро боиси хандаи тамошобинон мекунанд, давлату ҳукуматро боиси сарзаниши баъзе мухолифин аблаҳон мекунанд. аз ҳамин хотир аз Абдусаттор ва дигар ҷавонмардоне ки ба кадом фаъолияте ки машғул мешаванд, фаъолияти соҳибкорӣ, фаъолияти озодонае ки имрӯз иҷозат додааст қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, хоҳиш мекардем, даъват мекардем ки дар доираи албатта пеш аз ҳама қонунгузорӣ кору фаъолият бибаранд ва худ ва дигар ҷавонони кишварро ба гумроҳӣ набаранд. шояд ки дар баъзе гуфтугузорҳо ва андешарониҳои озоде ки дар сабтҳои видеоӣ ки мекунанд тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамватанони мо, онҳо худашон нофаҳмида беихтиёр ба бозичаи дасти кадом як гурӯҳҳои мухолифин табдил ёбанд. чунин сурат гирифтани кор ҳаст. ба ҳамин хотир хоҳиш мекардем ки ҷавонони саодатманди мо хушбин бошанд, хушгӯ бошанд, кору фаъолияташонро озодона бикунанд, таҳсил бикунанд, китоб хонанд, кам кам аз наворҳои пуч, наворҳое ки тамоман ба маданияти мо, ба фарҳанги мо бегонанд, аз онҳо худдорӣ кунанд. хуб имрӯз ки мана ярмаркаҳои китоб мешавад, мо китоба метавонем аз 5 сомонӣ харидорӣ кунем то чанд сомоние ки зӯрамон бирасад. ва беҳтарин асари фарзона фарзанди тоҷик Бобоҷон Ғафуров ки чӣ гуна мегӯянд бузургонро бузургон зинда медоранд, ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон мана иқдом карданд, пешниҳод карданд ки ба чоп расад тоҷикони безаволи Бобоҷон Ғафуров ва ба ҳар як оилаи Тоҷикистон тақсим карда шавад. албатта хоинон пеш аз ҳама хоиноне ки маҳз худашонро сина мекӯбанду мегӯянд ки мо тоҷики асил ҳастем фалон бесмадон, маҳз ана ҳамон хоинон талхакафанд барои чопи асари безаволи тоҷикон. маҳз ана ҳамонҳо наметавонанд таҳаммул кунанд ҳамин чизро. ба ҳамин хотир бояд мо ба китобхонӣ машғул шавем ва ба ҳарзагӯиҳои ҳар касе
гӯш надиҳем.